Daithor Forest Department atum rong pliara atum aphan akijoy pen torchlight kiron po. Lamding Road 4 kilo along Karlitang Baliram terang ingdeng kri hini kecok rong isiara atum pen kachikimo sai kedeng po. Garsan ti sopen Daithor Forest IBA sa hemalong puthot lamklar kachipi ponthu. Langhin Auditorium Hall patho aklamalong BJP mass joining kang dangamay kang nipon. Aprangsi Abirta kelang arato anaphan nilihin pen kardom pajero kardom. Non nili Karbi Longri Abirta ke thanabang sami ojang terangpi. Non Abirta ang tonpen arjuponsena. Lakhaing ko truck Duarbaguri MEC constituency ka parlo Daithor hawara long habit ang narkateng kheng batay lapen hemrit ke pritekang. Bangso ajok ajo phirlo kang ting hot kacheri dunang jilapen kacheri dun thek japhan matha ponsi Forest Board Chairman Richard Tok Bipen Bor Iponsi pai ni phai inkoira sir keparni Daithor Forest Ibialong hanboka angjok terang arlong pira thedong sar therong pi larong piara tuma phana ki joypen toslight keron pon Bangso sai kedeng ponalong Daniel Rongpi Daithor Local Committee Maiphu Amoron terang KSU Bidisar Chandra Hanse tara dong puling don mai photum chetong do Hanboka pen Robinson Kiling, Karbi Longri Abirta long, Birta ng Pali. So ators keron ke ladak Daithor angjok terang lapen angjok hanse hanboka ingnar ka julum pen ajok si labang so ators ron ponlo. Tangte kopia department men sikeron iglo. Forest Department pen si labang so ators ron ponlo itu meme si sar. Richard Tok bialang li kecepaduk lapen alang li dak arat atum panakang honpen jok si Forest Department pen si hang dun si labang so ators rat tumpan ron ponlo. Rongo anarat han si ron iglo tangte. Ladak pini ke hanboka lapen angjok terang lapen arlong pira romi rong phar lan phan si ron ponlo. Pini labang so tors ke ron pon ke lake matro ingnar ka julum nei arong along phan sini tum ron ponlo la so tors. Itu memisi sar la rong thom rong clear phan ingnar ka julum pik pena joine si Forest Department pen alang li hang dun si labang so tors erong pen hini pale ponlo. Kon bang nang le iglo te la tos. Ladak pini na le ke nerket. Karlitang Baliram terang alang li data farman kacerai kom dun jepan BSF asai ki claim dun lo. Labang sot chokomar ang hoy pen retired det pen mithang along ri chewang thusi 1966 aning kan pen alang li jerpotum pen chelangsi Lamding Road 4 kilo along rong seng ponsi pathir pondo. Laso hawara long alang li helo rong kiseng pen kapathir pon cheng bang phulo. Bonta suruhini ra kreser kep aning kan pai ni phai inkoira sir kep arni alang li sang tet cho endam juilo. Karlitang Baliram terang akar jong chomrong mikapa dudun long japhan aning kanwang ta pai ni phai inkoira sir kep arni rong si chelangsi kachikimo sai dengpo. Lason si pini pai ni phai inkoira sir kep arni le thot sitami Karlitang Baliram terang aphan kachikimo sai dengpo. Pai inkoira sir kep nilipo Baliram terang rong asar kachi boy pining pening country hini nasuka chikimu Baliram terang thiri terang asupo akleng silo bihek pen pajang redun si apranga pipen korte bang troksi Inggir bangket thom pajang re pajing thisi dak long ni dadung bochi dun lo alang li kisung ke boy pe najok BSF mate border security force along alang li alom ong dad dun
Sita alangli mumarat angjir mar phan lana bang awe wajoi ni alangli puthor rong chiwang tu si pu Karbi Anglong district long miragrak khorsing terang atum dipu ahithi mate dak dipu along rajdhani capital kapathik la so porahut nilipuatum baliram terang dakang ther terang arong si dodun lo kang ther terang arong dodet dodun bom penahut khorsing terang abong langtuk terang jomnapar amoyadar khibo mahut alangli phan nilipu phan than lo dipu ke arni silada ke rajdhani mate capital man policy nang tumta rong cheseng usipin khat lo kadu kawe akamta nitum nang rabdun po pusilang tuk terang abang chak lo la sola mateng pensi 1966 aningkan ke dak baliram terang arong amen pen akorte Karbi Anglong Autonomous Council MEC kilig nang tibok ong raratum isira charya song penchi usi kapre rat charya song along kaching bedu non melom chimit me pinan pinlo. Lason si pinipai ni pai inkoira sirke barni langhin MEC constituency ka parlo ponangkang langhin auditorium hall pathu aklamalong kapre rat chari aradatum bang pharo krep hora bang ti aradatum BJP along chingbedu. Labang so BJP mass joining a mailong EM Tarendra Brahma pensi mei chepehem phupon. Lapen aluhia manpen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Dipu LA MLA Bidya Singh Ingleng Habar Kehat LAC MLA Darsing Ronghang MEC Richard Togbi lapen kapre BJP along klembang phubang phi manpeng ke doatum chetong dun langhin pen modon sing teron Karbi Longri Abirta long birta nang pali প্রেসিডেন্ট কিবা আজি উদান কৰিছে এনৰ টিম সভাপতি তেওঁৰ নেতৃত্বত আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আপোনালোকে দলীয় নিজৰ নিজৰ স্থান জনতা পাৰ্টি যোগদান কৰিব দলীয় মামলা সিদ্ধান্ত কৰিব
kita harapan সমষ্টি বহুত দুর্নীতির কথা হয়েছে স্যার পশ্চিম অফিসারের নামে বলাইছে আপনি এজন কার্বি আংলং ডিস্ট্রিক্ট চিফ হিসাবে কি কব বিচাৰিছে হৰকত সমষ্টিত বহুতো দুৰ্নীতিৰ কথা পাতি গৈছে যিজনে প্ৰমাণ যদি আছে আইনৰ ৰেহাই দিয়া নহয় আইনৰ কৰি আছে সোনকালে আমি আৰু PDC চেয়াৰমেনটো আমি ৰেহাই দিয়া নাই আমি আদালতে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে Pinipay-pay ni Pai Inquira Sirkep Arni Garsanti Sopen Daithor Forest Ibiasa Hemalong Pirangkia Mai Kapadupon. Labang so Pirangkia Mai along alang li kacetan pon atengki kedam tang pay-pay ni Pai Inquira Po Arni Pen alang li Kongres Pen CUC BJP along cepa ogdunlo. Lokele mesi ke klaim kedam ke misena joini si alang li methang ning ke hang pen cepa ogdunlo. Lason si atumi pay-pay ni Pai Inquira ner Kep Arni puthot Daithor Kongres asa Hemalong Raja ning Tipen hang thusi Garson Tiso Amohor Neponsi Duarbaguri Rural Development Society DRDS pu WhatsApp group along puthot Kongres along chewang tu erlo pu kapachethang pon ke ahok kali pusi Garson Tiso pen labang so phirang kiamai along chethan pon thu Lokele mesi Richard Tok bige claim ke dam ke mesena joksi BJP along kachepa ogdunlu lasi puthot Kongres along chedam thu thelu Kedam tang ningkan ke thom an alang li Kongres yod mai puta alang li ke claim ke cepat duklu. Bonta alang li phan majok Kongres ke thigi dinga tumta birta ke ena bangka videra joksi BJP along kaching bedun lu puta Garson Tiso pen phirang ke me long chethan po. Nilimen ke Garson Tiso aprang si Karbi Longri Abirta kelang atuphan nili kardong kito. Nasi kedam tang nili Kongres along unan pengen nili cepat dukdun la nasi Nili phanda arpu hadat nang pilo youth president arpu si nang pitang lo nasi non kedam tang ingkor bharni nili doar bagri MSc Richard Tawialong nili jepo ogdun tang lo nasi nili phan atumi apor doar bagri modor congress office along nili phanang hang lo nasi DRDS Agrup dong niliphan Richard of Bia funding kang samse ajoinesi bang dilo puge lake alam ahok kali nasi non kebang ilangan sita nilige Richard of Bia long si cepat dugdundi nasi BJP along si nili cepat dugdundi nasi nili lam sita lang si pajiko kardong Pinya Abirta la ang sikang ton chalok kaduka via phanta kardong